Mukariri gite na mwerekithio wa kiwanda kia majani kia Muungania uria ni wa mukiama na ateterete kungomori kwambia 800,000 para bakwirikana gutumira mbeca buthuku kuririkana ni bagurire munda jui na maiga ntere imwe injumu cia mbere na bei iri iguru maita 5 bei iria itabatere ritamwaniki gatwejo. Mwenegiti wa kiganda kia manjani kia Muungania niwe Enos Njeru ni urateterera ikinyo ria utongoria muceru wa iganda cia manjani thiini wa kaunti ya Embu nicio Muungania rukurire na kathangarire wa gwika uthuthuria wa uria mbia ciatumikaga ni atongoria a iganda ino aria mari wabici vau kavereri. Enos arauga gutumira milioni 800 uthuthuria ri uyu ni gwatethererie vandu vanene kumenya kuria mbia cia arimi ciatumikaga nae na undu uria wacungagirira arimi kugwata umithio munini muno kumana na ulimi wao. Nisikia wakicomplain mambo ya pesa ambayo imetumika kufanya forensic audit. Hiyo hakuna vile ya tungekosa kufanya ndio tunjue vile walikuwa wanaendelesha faktoria zetu wakati walikuwa uongozini. Enos ni urereithia uria atongoria aya magurire migunda kundu weruri mavenagie arimi thogora wayo na iria itari yanatethia arimi nginyagia umuthi. Mambo ya mashamba ndio iko na taswishi sana ambayo tuliona vile walifanya mashamba yenye walinunua mwaka wa 2009 na 2010. Ekari moja walikuwa wananunua na shilingi 1,500. Forensic audit ilioneshana wakati huo value ya shamba moja ekari moja ilikuwa 1,100. Na varia atongoria aya mari na masira mengi muno magotire ngurani na maria monthe mari bagirwa na mbia cia murimi. Makesi yenye walipeleka kotini kila factory ilikuwa inachanga milioni 3. So far 70 factories in the country ilitoa milioni 210. Hiyo pesa yote ni ya wakulima. Hakuna pesa ilitoka kwa mfuko ya director ya kuoneshana ati wao ndio wanasimamia hiyo kesi. Guku Enos akivoyaga arimi kuthii na mbere kumagwatirira wirari wao mari atongoria aceru a iganda cia Embu niguo arimi mathii na mbere kugwata umithio makiria kumana na urimi wao. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musi.